asem maame so hoye me pa cha nyame ada ro mame hoye uda ugina baby agina bodua ene na de na de makata na obi a waba program every 2 days afa na makata na nim mo so mu de mo ya na Bible Quran e be focus ya no we no pede yi ni ku no so nkata na nim am nkata na nim a oba ne de oso be man de oso ndi wontumi nyina nim eno so de obi enforce no ti no makata na nim asempeja bodin mpacha ya me ma blessing mikra snap mikra kosia sa sama me bekan me da so am gina ba bia me gina me ni tro nto obi so da nananom mo wa me nananom adawro ma mo wa me na asem nyina me chiechi gina pa oda me pa cha obrat na se be kata wani mu ai so usuru wani mu wona wo bayira ne ye boa wo ti se wo mpa matrase amo anu makopem ma me ma me ko hunti me twetwe mengu mi ni die menya menye kontraje me pa to mo kata me brani mo mame na yentwa ono ne no be kasa pa sans obey na 2 days ni mo kata na ni maye pa cho maye mo twa ne conference maye yenko yango yo papa mpa cho adawroma uba mi show isu a said ye no no bodu ya snap bi focus ya Bible Quran pede Ipe snap ni kusia. Emo ane umngina ni abre no mo baye. Di for ya atnase na igina nchena yana ofuru no asianim dodo. Adoma ba bia ugina bia agba ebete ugina nim wa ofuru no agi space dodo. Me pa cho mi rapeja kosoro. Edin bia wa opebo eye me me Samuel Amponsa. Mikura snap ni kusuye. Sasa ma mekan. Nukura trodo mi nitro. Unya nanano mo wa me. Nanano nsama fo mo wa me na aboso mo wa me. Mo. Yo eja wadawro ma emsebe na anuni na oyere dada ede asembi beda yen. Se mo ba na eba no akoda no ode ni koja maame bi sanse no yale adwemu yade se maame ne hwe no okoba so obeje akoda no akoda akwa adanchi ye hunu akoda no ba bi owo wona wo ye gya no tie no nipa bebire ka se nra no na ese wo ba no kura efra wo de sia yoyo ede obu amakonya kesi waba mo ayade eti de woni mu fa asem no ho no nsu kirem sanse kamea ese nipa bi susu se maame na ma wo bibi se be ya wo ho be san ni ebe hu asem no ni na dua gubire wadawroma de na anim fa asem ho asem no de sabe o frame ya me de o se yo me o ha be fi ensuni ana maami be ka kire me se o de akola no e ko techimedwa no banana ho dodo nti o nyame de ama one meet ni driver ni si no in fact be 7 years ni ena maami bebo amane se okọ techimedwa na sata no okọ hodwa patro no o di full score e kwa so to oba no ne ba na sata de sente no onyale na bi na me ne wo ba na adwum yale bi amai enti mi wan so no adi ka chimatum wo so full light ade me ko wadu se akola no me ntena me ho hwe no ntena me tue ska to wadu enti mu an o ka tell me se me nya ska ni tua akola no okudwa no wawu nti wa masi no am ye bono nti so am kra sia di ni ba ko kasa de na me nchiro na me se mabere ma china mabere ni ska na asa ti sisi ande ono anko ni se be na otwimi ni oba se akola ni nwi no de na kuja ma me bi to oba na sai ma sem kofro nti se be nyam brother si kra ne ba me ho adwuma ma kame ka chem se na dia we di medina chibi cause one bread profo credit di matem ni ko pede bi am sin every ba ma fidi kesi so no ma be kan e bi attractive for se enye me pe se me ba ira se me hwehwe no ana me mpe no e kira kwan ene se mo different me am de ba yi baby a ehia me kese ne se e bro be ka kire o sa koda na yira no na ne dam no na mai patro da bi asem am ono kra man produce for chain e o so am enso asem enura wo betena haviti ne nansa se wo de ba ne koma maame no
na wonim baabi a wo na yade aba na wo de ba no koma maame no enu nti emra wo ba ya maame ne ma wo pressure no na akoka kire wo ku se akora ne wui na wo sie no on se wonya no krekafo sister on se wonya no krekafo na chefe ebra wo de akola ne koma maame no na wani da ho na yale bia ma na wo share da yeden ekoton akoda no e de ji sika ensida na de papa yi kan wo boa ono se na amenyale na nka ye bokọ a nka akola ni free me nchen no nka me sa be ka kire o sese senya bokọ sa e na so ma adwin mu no unim ma adwin e na onim de ha me e na onim ti yale e ha me yasem eti wo koka se na onyale a enyo one me na na asem we wo wanu masem a oba ni didi asem ye wo se emra wo free kwan ba ya wo so wo beji akoda no na akọ maame ne wa maame ne pressure wo no na akọ ka kire wo kun se akola ne wui e ma wo sie no wo kun so se satam no na wo kotachi na adwa wo di force du ko ba akọ a wo ba na aka chense wo ba no akola ne wo dodo no awu ama mate fu asie no entisa na te sei entisa de atie ne sei wono ne busa me sa akola ne wo hin na me sa ba tama 7 years time no busa asa akola ne wo hin na wo se den enam se akola ne wo wu ena wo so wo wo kwan ba esum kire ba bi okwo wu ye enam misam ka chen na satam na akola ne wo satam so na me o maame no ho ena me ko maame na da na ne wan fa na nko maame ne ho me ko maame ne se maame mfa ne manya se ye be chi na tum ye be chi wono maame na tum etima me ya chi maame ne tum ama na si ya chi maame ne tum awo fa wo bɛyi sanya sa na ton wa ton ama na bi me ton ni pa na ne na adenti na nipa na wo ye nipa no bi 50 million de maame na adwen maame asem wo tie maame kan no kwenche wo ye be chill first abj mo arrange maame na wo nko fi wo bedem ye be chill na wo am yakochi maame no simple because asema wo kan nyina che se wani da wo hu na se da ko ton wo ba no edne maame no ton me ba dia me ton edne ti na be ma wa wo ne ba wo se akura na wu wo so so wo maame no no se fa me ko wo se maame ne se be chimi atu na adwen ni ma da wonam so o me ko wa me an wonye asem me so me ton me ba sa wonye no be twa me kura me ton asem we me se asem nya IPJ me sra mo arrange mayen ye be fa asem wo ha studio ha se sia edna kotum no no so am yakoche maame no bra una wo yere no no eti sa na besie abije me pa cha o munya arrangement mayen na maame we ye chin no me yakoche maame na ni entakini so na na akra ye ton nipa ye ko nyina akire se wani da ho na wo to bra edi na wo so wo yere aka kire wo se wo bawu na wani akire ntua na man kwotwa ba bi kura o se esie no no madam me pacho sabe macro ne magazine obi anim ababa o ye otwe we wudini kase kwa be so what the blade etwitwa ne nankokom edme call so ame police station say me ma jack knife sini so say me kuno onu wa the blade me na me katro me was here before ni ama omochi me to entertain me one good week me busu ani bia no hotel sasem we na me dem was ame elu ti na me ma na ya family ba na ka se mo mla mo ma na ha o se me ba na ya kola o ma ni mbe me this me busu pani 24th ni be me December enti we no eniema otimi ye no o ye no ne ho ye ma hia to the sense afina afno me me trace ka to wadu busa no na to no o so fu lie se o hia me ofie ho if da me ko han no bre mind control obi ani obi o ma mu tie me de obi ani e o agada fie o pamo me fie o ma police for no ka tell me say hwa no man twemani ahwe fie o ma fa pin odan ono na to no e bo ama mu musa no ama mi jada ne bibia ma but nipa wasem obeka chos wasi akoda na de no wan kohwe me for me bono o so ohunu ho kwan tachima kwan so de wo ohunu ba de o musi no debi ese ache no ese asem no ya chi we ya mu kura bia wo bia ba bi no se akola na wu amoma se nti be na ni na nsa na obeka chem se o de na koma ma me bi wo so ame me ma me kron kra me ni because obi akọ odi akola ne ko na wonyale obi otumi akọ bakra sa ka ho obadi wachi obadi wachi na mo de comment o share that say wo ko ton
akola no dia mama me no just divisa sa na jo minister o abije breastfeed pacho bra breastfeed entina na mo frɛ me no ya for didi ma at 7 years me kwa me rafi ya chino no nkyere ba bi kro de ba ne ko nye ne ye kwache maame no abije misere o munya arrangement maye why ne ma police mfa no mama onko ba bia ye fa na no onko ba bi ode e ba no ko maame na de na me ka no ai police do be ko maame no ye the police do ko no ya wa se be che onye na obedwane akon ene no because who asemu boa wo sheda na akoto ba no edene ma wo Mr. Champot ani eduru wa be chirim Mr. Champot ho and na be ma ni pa ye no eni ada ho o die ma me ne die onim die free soro ba Mr. Champot me be my kama so me da se so fuma me